Dobar dan, moje ime je Nataša, ja sam profesorka škole Euroschool i tu sam da vam objasnim kako teče nastava za pripremu za poslovni intervju na engleskom ili na italijanskom. Pripremu drže iskusni profesori koji imaju iskustvo i u ljudskim resursima na stranom jeziku, što u Srbiji, tako i u inostranstvu. Sigurno vam se desilo više puta dođete na intervju i ne znate čak ni na srpskom kako da odgovorite na tipična HR pitanja, kao što su kako vidite sebe za 5 godina, koje su vaše mane, koje su vaše prednosti, zašto bismo baš vas izabrali. Tako da smo mi tu da vam pomognemo kako da steknete samopouzdanje pri odgovoru na ova pitanja i kako da to sve kažete na stranom jeziku. Takođe, objasnit ću vam najnoviju metodu u intervjuisanju koja se zove SAR. SAR, S for situation, A action, R result. To znači kad vam postave pitanje vezano za neku situaciju, morate da ispričate konkretnu situaciju koja se desila, koju ste akciju preduzeli i koji rezultat je proistekao iz te vaše akcije. Nekad se desi da na takva pitanja ne možemo da se setimo u tom trenutku i zato je ovakva priprema veoma korisna. So now I will tell you something about this preparation in English. So my name is Natasha, and as I already said, the preparation is conducted by the professors with experience in teaching and also in HR department for multinational corporation in English or Italian, also in Serbia and abroad. So basically, we are going to help you how to answer the typical HR questions like how do you see yourself in 5 years, what are your strengths, what are your weaknesses, why should we hire you, etc. So sometimes we don't know how to say it in Serbian, so we will help you with that, and also we will help you how to say it in foreign language. Also, we will speak about the most recent method used in recruitment called SAR or SAR, which stands for situation, action, result. It means that when HR manager asks you to explain a situation you've been in, you have to say detailed what happened, which action did you take, and which results came out of this action. The rest you will see in our school. Ostatak ćete vidjeti i u našoj školi, tako da pozdravljam vas, dobrodošli, welcome, benvenuti.